strengthen Europe's defensive line. In 2014, Russia sent soldiers into the Ukrainian region of Crimea and annexed it. And now 94,000 Russian troops are ready for an even bigger invasion. In Ukraine's capital, Kiev, citizens are well used to Moscow's strategy. It's an intimidation tactic to the maximum degree. Russia carrying out nuclear drills on Saturday in a test of its military capabilities, coming as it's amassed more personnel on Ukraine's border. The U.S. believes Russia is prepared to strike, further pulling back the curtain on intelligence to expose Russia's gameplay in real time. We do not know what will happen, but the risk for conflict is real. The threat is a central focus with NATO allies and G7 nations who see rules-based order under attack, promising Russia will pay if it crosses a line. We have prepared together economic measures that will be swift, severe, and united. While the threat of sanctions has yet to deter Russia, fearlessness might. Despite his country under the shadow of assault, Volodymyr Zelensky left Kyiv to bring his concerns to a global stage in Germany, asking for a meeting with Russia's leader, admitting he doesn't know what Vladimir Putin wants. Today, the U.S. sent in the cavalry. The 2nd Cavalry Regiment out of Vilsek, Germany, loaded up this morning bound for Romania right along the Ukrainian border. Around 1,000 U.S. troops and columns of Stryker armored vehicles. 1,700 soldiers of the 82nd Airborne are being sent to Poland, although they won't step one foot into Ukraine. The focus of this particular mission, of course, is to... All right, Sile kan chan kan van thok pa chol kon halai se amasabika religious and political voice in tu zan chan zonga nan kut kan tlai than na tu zan chana kan ruang ha ding mi chu Ukraine le Russia Buainak kong asalai hi kong he pe tlai in kan chin mi phun ha zong ni hi ram hi Buainak kong a se valai chung pi ni tu Asia valai chung ram kan Buainak kong he pe tlai in history thuk deu fiang deu kan thei kho na ha ding cha a ti in tu zan chan zonga he ka hen Maryland le in came director asami puzo tumhung se chokho chon Indianapolis in BACI chairman angkan tuan piak mi ka hen Dr. Roding asase tu zan chana kan mi phun na ni valai chung thil achang cho ma mi tuam bia thei ding in seher nak tak tak he nan chan nang kan pek rong akhan kan lom tu khring shran ti mi kha he kam hun hin ama sabi kalop na bia van chim masat kavandu e nan chan tam pi laka chan nang kan pek cha kan lom e atu he hi talk show kan van tu hlan deu te zong han meeting nei minan to pal hi kan di kho zong an hen kan ramla mi phun cha meeting tu ading zong nan se than chu cha chon achan na ji pakhat kal lak chung te a hi Russia le Ukraine kong he an tuam bia toy fiang te in me pin hani kan thai her ko ti anan ro mi te kha point to the point in chim kho nang kan zom piak lai ti zong kha kan zum me nan chunga kan lom to khring khran e chuti sia chon beru nak chunga tu he kam ban luchot ko lai e hen Dr. Roding kavan hal masat ko lai e atu Ukraine le Russia kong hepe tlai in dutia kabasit hlan World War II hlan in se World War II ko in se zaitin da hi ram pani na he andir hunte asiti mi te kan tuam bia toite me pi ni thai fiang dinga vanchim masateng kan som kalom Ukraine ram hi Europe chun ram angan big pahni nak ase angan big chu Russia ase pahni nak Ukraine ase Germany le friend hakin angan deu stu yan mai nating tung tong cho ase koram khin nating chau tong ho cha koram nak chun tlom palte me deu chun lu u yi hi li se li tan ase Russia ke chu
zakat le somli paruk tan mo kha si Ukraine hi Ukraine mi rama khin Ukraine mi phun Ukraine hol Ukraine mi 28% rong anum chun Russia mi phun zong khi 18% Denmark anum a big in khi Russia ram nai dewa khin nuwa zong kan chim lai chun Ukraine hi ram Republic ram ram pakhati araksak hi 1917 long ase 1917 hlana chun Ukraine phun pol hi an Ukraine mi pol hi Poland rama achewan Russia achewan pathama kabasit adi tathong ko ya tase khun nga khan Ukraine Republic tin rakchwak asina in kumnga ronglong asia khan Soviet Union Lenin le Stalin pon le anrakting kan tilai chu anrakting Ukraine min te chu na kaunan Soviet Union kutanga thong khazakwa kulle ni in thong khazakwa som kwa pakhat Gorbachev ni independent apek than tiang kha Soviet Union tanga ram hleinga USSR mo khan anrak chu antuan bia si selo aram atha ngai mi uranium te na gas petroleum te na dang tayan zata azong atha thai chin nak sai piwi zong atha tuk mi chon Russia ram ni gas te na electricity te na Ukraine ram mi alak mi kha ase chu mi nu thong khazakwa som kwa pakhata independent Soviet Union apiu kwe ram hleinga kha independent country an raksina in 1991 in 2014 tiang kha an tamara pol kha Peru Russia an raksiko Russia kutang tawet tapiet in an independent so antikaunan ti kha siselo independent ram ngai an rak chu 2014 Orange Revolution mo Euro Maidan Luksha Mupi and President Peru Russia President Atli Rama Atli 2014 nu long akhan kan dung kumriat rong long akhan independent ngai an rak city kha atoi zong ka chim kho mi se kalam okay kanalom an story tlompal te atoi nak te in nang kan van chim mi avan fiangai hika hen pu zo tum hung sina van hal kan van tu mi chen ni hin ni thil achang cho ma mi he chulhan te zong in antuam bia zo tika I entai nak rak semhan salama pi sina fiang de on kan thai nak ha ding cha Putin Russia President Putin ni kan tilai mo phundang an chen Russia ni hen zaida Ukraine he a interest nak bik ase zai ruanga da ni hin ni bantukin hin heti hin adau nak ase zaida Russia ni Ukraine hin adu mi zaida I interest mi timi te kha ban chim dingin kan som kalom kai he tu zan he kanma Chin Association of Maryland minin hika ya kachim lai lo ke ma pum pak na silai at ma ne behal na kha ke ma long phit khan chon wai asi khodiu lai lo Dr. Dinga zong ni khan bun chim be sala ti khadu ngai zi chatia atu Ukraine an tuan bia khamo avun chim mi ka ngai ma an tuan bia kha bun thei lo wa khan chon zero ngada Putin ni hi lokin Ukraine he to ke adu timi kha afyang ko lai lo atu Dr. Dinga achim mi kha atling ngai achim chia mi chung khan bun not kadu mi cho atu Ukrainian population akin 18% rang lo ki anma Russia hol mi anong
ข้าไปปียังไงมีปักจุสิจนอันมายูเครนที่ตัว natural resources ข้าอัฐาฟอนจนอันมารัสเซียเหรัมรีคาสิฟอนรัสเซียรัมรีคาสิฟอนข้าอาศิตุยจนเบียกนักเลย religion ของอาจารย์คริฟ้าตำนักรำเคสิอันมา Jews เล่Jews เล่มุสลิมจวนลงฮีกันนวันลังเตอร์มีลูเฮนส์เล่Donetsk มาฮีอันมารัสเซียฮอลมีที่ตัวพูดนี่ฮินาฮี independent อันลักดิ่งยาก็ดูอดีมีค่ะมาทับอันนี้เห็นสิอันที่ไหนมั้งอันดังเดียวแต่ก็จะอันมายูเครนค่ะอันสิกเอาเชื่อถุงมาเชื่อแรงเราเชื่อถุงเชื่อนี่นะต่ำเดียวเห็นตา 78% แรงเราค่ะอันมายูเครเนียนคันสิกเอามาค่ะก็สิจนอันดังประคัดตัวดร.โรดิ้งในวันที่มี1991คดี former Soviet Union ปีค่ะอาวุธอินเทนรำเฮงอาค่ะอาเทนติกอาคันตัวพูดินเฮใจกติเลยอารมณ์รักษีไงเราหรือว่าเบเจอยูเครนกันมามีเลสาเป็นสิกงจูที่บรรทุกทิ้งลงจงค่ะงี้ดอกค่ะสิใส่รู้ว่าที่ที่นั่นตัวงาที่มีตัวจูชิมอหารไงอามา president นี่จะติดต่อชิมที่มีค่ะตัวเขาจูนั่นไทยก็เวยูเครนลองมันแค่สิละเวนยูเครนนักเองดูมีเฮตามเดียวข้อมูลที่ยังค่ะ president Biden ชิมมีแค่สิจนตัวเขาจูพูดนี่ขั้นจวนตัวยูเครน president ป่ะจงหันจะลงจะลิงลงอะไรที่จะฟิยังตัวสันเลยสมัครขั้นรักกับพลค่ะนั่น president เฮตัวดันเอาชูที่ข้าสิปักขัดจูตัวยัน president ป่ะคือ democracy ดูมีที่ขั้นหูจนนิทักเลยเฮนิทักเลยดูค่ะเอาไว้จนตัว NATO น่าเห็นลูกข้าดูมีตัวเขานี่กุมจงว่าข้าเฟียงแต่คัน President Biden สินะคันเฮ้ยชิมกูจังเลยมั้งตัว President ป่าชื่อชิมเฮเริ่มรัวแล้วอามาชิมพิมพ์ส่งเฮท่องเฮตัวดันบักเฮท่องเฮอามาดูมีนะเฮดีร์เตอร์อาทิตย์น่าสิงหามอตัวจูตัวอันตุกรีเคกิบตัวเลยไม่จัดเลยชงอาเห็นอันดูมีจูเคเฟียงชินก็ง่าดร.โรดิ้งอันนี้คันคุยสินก็จูถ้าต้องมีคุยสินก็สิวันเสาร์ดร.โรดิ้งอาจจะนี่กันเปียกเสร็จแล้วมาอินเทรสต์นักของอาคันอันพุ่งรำอันเจ้าท่านอันเปียนักของเห็นหาคันเปียไลน์ตัวตันน่าเห็นปูตินจงข้าอธินอลินเดอุนัก reason จงสมอติมีเตจงข้าวันฮัลชีวันเต็นชีกวันดูยูเครนฮิตตีปูตินเนี่ยลักทันมีอดาวมีฮิตซูเจ้าอายาปฐุมรองสิขอสินั้นอดีตก็อันเบปีบิกมิซูยูเครนค่ะตัวเนโตอันดุดจังเลยตัวอัน president เควลาดิมีร์เซเลนสกีสิอามาเคอามักไงยูเครนจูลูมิวค่ะ 1% รองลงอันนู้นอามาค่ะจูสิอาป้าอีป้าเล่อันเอาเตปฐุมอันปฐุมค่ะฮิตเลอร์นี่จูพอลอัฐตอันรักทีมีสิอามาเฮโลบเวงอาสินันอิสราเอลจงจ้าจอนตุมอาสินันอาป้านี่คำก็เป็นยุคทีวียุคชินมินตาสิหาตาแต่ยุคสองทีวีจัดลันตัวใหญ่มีสองจุดยูเครนตัมระถ้าแต่ยุคสองเมษอาลาร์ไงpeople servant ที่มีค่าสิจัดลันตัวขมี2018นักขันpeople servant party ทีวีจัดลันตัวมินค่ะ
Allah ke mi pi ne popular to ke ama hi kum no te si 1978 a chwak me si kum no te kum som li le pali rong long mo ka kha si a zai zong a sia mi pi ne andu kha kha tu kum riat chung ka te kha 2014 February paru Russia president kha andoi hlo e mi za le kul an thi nando kha mi pi ne an bachu e ama kha president kha Russia atli katika Putin kha thin hung to ke Crimea chun swe jong kha alak chang khamo 2014 American le West de sipoi pik su mu jong an to Crimea chon khami khan tui Donetsk le Luhansk pi ne pani kha Russia lumiu an tam nak kha khami kha tapung an tha zai cha te chon pro Russian se Russia he kan ti du asinan 18% man an silo mo ka pol kha katika Ukraine de he tia kumriat chung kami tapung pol kha Russia he pong du pol kha kap ve katika Putin le thin heng e Donetsk le Luhansk pi ne e tapung khwe thot yi tapung pol kha let net tampi riam nam apek katika tu tamara maisa le tu tamara Zelensky pol ne khan he ti chon ase kholo Russia hi ati nong tuk chu cha European Union kan pong lai NATO he kan pong lo lai kha an som phat chat se mi pi ni andu kha NATO ni jong favor apek e 2017 rong khan mahamika atwa chang NATO ni chon NATO hi ram kul le ram som thum an si chang e han mahamik kharam nga mo NATO ase kho ding me khami chunga Ukraine he tel chang chon Europa ram kul le riat ase Canada le US pong in ram som thum abepi big me NATO North Atlantic Treaty Organization le abepi big me amuril adika chet zo hemi ram som thum NATO apwe win hi ram pakhat khat ram dang ni an kat tai khai a chun chu cho mo se chen kan NATO som thum ne kan thwat lai te kha se kha tua hin NATO alut deng mang chang Ukraine kha NATO alut ta chun Putin sanga chu a hartuk he Ukraine ne sat chun Belarus kha mo Belarus ram khe Russia ram asikau an president ke pro Russia tak tak ase Belarus ti jong chu Bela ti chu white arang me Rus ti chu Russia ti se chu white Russia ti kha se ko kami pol ne sata Belarus chu min ong hlang ne nen jong thil tampi let net azwar tu si kha mo UN awa jong min ong hlang tan tuan se Belarus kha se akabia ka toiter lai e NATO Ukraine alut swalpang chon Putin ne to kho ti lai lo Putin ne Soviet Union lai bantuk khan arwat Putin mit chon Ukraine ki independent country amolo Soviet ram Russia kutang ase kaminung pol umnak ase ti kha arwat peng me le ama policy se chu cha NATO alut tlante khan lut lo ding a ching chap se nikum November in kha Belarus le anma Russia ne sata khan tatta ta ting cho na ting ni pa avachya ka thwat lai NATO anan lut a chon te American ni an bakal an Germany winji chu zon akal French president zong Putin sin akal senan Putin ni ahal mi chu NATO alut la se te khase asenan American Germany Europe NATO leader Paul Vielten chu NATO an lut lo chu Ukraine chu independent country ase mi pi ni an nol ase nang ne sang lo te kha chu hi nai ma ya bu diplomatic in hi khoti lo e chu cha chun ating me ase ko apa ni na ka khami tayan zata le thil dang chu abepi tukle ma ka rot lo apa thum na ka an rot mi chu Putin khe Russia popularity thau khan tu an top chin an mal mo thau khan tu ne la re ka cha khan political stand zong kha atwa ve thau khan nak tam se ti khan
อันรัวแต่ฉะนั้นอดีตก็อเบปีบิกมิจูเนโตอันลุดสวลปังลายติค่ะตัวหัวจังกระตัวขอลายแล้วติปูตินจ้าจนตัวเค the right time สิ เนโตอันลุดหลันเตะค่ะจูจ่อครับก็มีค่าก็ลองเซมาค่ะ point เซอีปูตินจงเจอยูเครนคันรัสเซียมีโปลค่ะมีพุนโปลค่ะตั้มปีนเวculture เลยมีพุนเล่นกันที่เสียจนก็มีพุนอันนักที่เสียสนาตัน geography เล่นกันเจ้าเสียจนยูเครนรัมข้าเซฟอนจนอตุนชิมบันตุกอินคันโซเวียตรัมบันตุกอินคันอาทินลุงคันเป็งจามเป็งกันที่ไรเจอ independent อันทินลุงคันจน independent มูโลมีคันรัวเป็งข้าเสียอตุนายนบีชุ่งเตียคันวันลุดอินวันอินฮัลจ์ก็หนึ่งล้อมานบีโซนเตียคันนี่นี่ทรัมป์จงเฮอินเทอร์วิวอตุเลตุเฮอันตัวโฟนอินทรัมป์นี่เกมาออฟฟิศก็เลี้ยวเสร็จแล้วฮีทิลเฮจังไลแล้วอดีไลมีตั้มปีจงนี่ทรัมป์เฮ president เสร็จแล้วอตุบรรทุกทิลนาเฮยูเครนอาเซียอัฟกานิสถานอาเซียโกรัมอาเซียฮีบรรทุกทิลเฮจังไลแล้วอันดีเสร็จมันเสร็จแล้วชุ่งอีอดวินตักอีuntil seeing อันไหนงานจีค่ะมาค่ะใจตินดาสิทรัมป์จงเฮตัวนเสร็จแล้วฮีบรรทุกทิลเฮจังไลมอจังไลแล้วได้ทรัมป์ตีร่วงจังเราเข้าดิ่งนะค่ะเสมอที่มีแต่ค่ะเฟียงไฟเดียวเต็นแบ็กกรองค่ะวังกันชิมเข้าตัวเราก็วันดูก็วังกันเปียกตัวเราเฮมีทั่วจนทรัมป์และไบเดนค่ะสิไลแล้วกระซุ่มกระรัวนี่ก็จนมีตัวก็เชื่อมันตัวกินเนโตยูเครนข้าลุดอัติมสังข้ามีข้าปูตินเนี่ยอาคำส่วนเนโตนี่ส่งข้ายูเครนข้าดูง่ายเว้ยขัดละมาจนเจียเตียจนยูเครนสู้ไม่ตั้มปีรัสเซียเฮบอร์เดอร์สิจมูอันไอบิ๊กสิรัสเซียเฮถ้าข้าเนโตนี่ส่งข้าลุดดึงสิก็สุดท้ายทรัมป์เราไบเดนเปียวมาเปียวเราเขาไม่อาศัยเรากันอินกับมูเนโตยูเครนลุดดึงข้าตีตุกี้คำทิ้งดึงอินคำทิ้งนิลันปองส่งเนี่ยคำเชิงเช่าฉะนั้นยูเครนตำราเลยเนโตขันเอาสุดดูแล้วสุดท้ายจนปูตินนี่จนตัวดึงข้าทิ้งตีเลยในตัวอันหลุดหนักจนนาทีจุดทรัมป์ชิมไม่เข้าใจกระซุ่มเราจนไบเดนสิจ้าอภิโยจ้าอันหลุดที่จงจะกระซุ่มเล่มเราโอเคถ้าฮีโซนเตียเห็นผู้เจ้าตุ้มหงจงนี่นายงานที่มีนน้ำหูหนึ่งดันเตะขับเฟียงเตอินมาปีสินจงกันชิมเข้าตัวลอตียกันวันซ้อมนบีฮัลนี่เฮเสร็จแล้วที่ข้าศึกผิดที่อาหารงานไหนจู่อาศัยนั้นที่เสร็จแล้วที่จงเจ้าผิดจะเขาก็จังเอตบโรดิ้งชิมอีกข้ากาฟงก็ข้าแบบบิ๊กเจ้าตัวนี้ทัวเมมเบอร์ซีซีขั้นจนนี้ทัวอัน principal ปีปังงานักนี้ทัวชงเตลปักคัดกับพ่อมาเสียกันจนกันซาเปียกันทั่วที่ที่ข้าศึกมาค่ะนี่ทัวอายุขั้นจนรัสเซียเนี่ยที่มันที่เขาที่ไหนแล้วจนpresident ไบเดนจงนี่ขั้นจนอายุเปียกฝนจุดจ้ามาค่ะอารมณ์พิกจะสิเขารัวใจจัดที่ politics กันที่มี international relations foreign policy กันที่ปักคัดนักเจ้าพี่รำinterest กันที่มั้งรำจ้าสิที่คือมานะจน security interest ปักคัดนักเชียสิจู economic interest ปักคัดนักเสียแล้วจุดจ้าจนมาเวยูเครนจ้าเนโตอาลุค่ะ security interest จะถ่าโตจนรัสเซียจ้าจนมาคัดที่ตรงตุกเวจนโอ้คำคัดเลยจนสิเซลตีนักฮาลิมนักการฮาลิเดPresident Trump เฮว่าสิเซลจูถ้าชนนักPresident Putin เนี่ยตัวบรรทุกินยูเครนตัวโลกเขาเหมือนจูเจรงะซีนาริโอดังประคัดตรงนี้จูเวนี่
Ukraine ne thu lu ding kong kha President Trump ni hin adir kam lo comment chu อาเซ่kam khat le ru ha chun kha ai how lo ne thu lu du la ati ve Putin ai thu de thu ปูตินดูนักขวัจุเขาอติไลตีati sia chun atuk lai lo chu cha ka scenario ka put ni kum go ข้าอติโลปว่าคันจนตุกข้าหาวก็ทีนักเสมักอันนี้ล้านกันที่ที่เขาบักนี้ค่ะเสatui asi chua ma mi thil a hen chon Dr. Roding achi mi kha makha ka pomve zichate abapi big chon ne thu kha si President Biden ne le adu pi phone se kanalom atu tan i Ukraine le US dirhun Ukraine le Russia dirhun kan zau sia chon appoint chanai ngai ji Ukraine ka ne tu lu ai tim ruang ama kha Russia ni aram bantuk ami phun zong anum nak si tika makha kha kal tar sian lo ruanga atu bantuk in hen aching chau mi kha aseti mi kha ni hin balai thil si kha ma atui Dr. Roding achi mi kha aram ri kha mo se Russia he Ukraine kha ram ri kha aboda kha au pi si chu za chen ne thu alu chang a khan chen a Ukraine a khan je man kha ati khoti lo pin a ke Russia cha a chun ma kha phan a khum chu ta chut na ka atua koram context ke chin ko se zai ronga da India le taluk ni wo koram ko nga khin an interest ya chun ramri to ko an si chu se kanelom chuti sia chun ni hin mi ya puzau tum hung kha pe in nangma khavan in hal than ko ning lo US le ni tu ni zaitin da ni hin mi ya han tuan vo lak an tim ni US bia kan thaina ka Ukraine chu ni tu zonga alut ri lo chu cha chun tuan vo kan lai lo ti bantok kan vadau lai lo ti bantok defend long kan lak lai ti bantok e atua han chun an riam nam an ral kap zong an va thla chang na e hi pin leng le hin defend long mo silai mo adau te an dau pin halai mo zaitluk da riam nam zong bom ding in an thla ti mi te pol kha ni hin ni dir hun tiang kha thiang deu in wang kan chim kholoti kha kan du ko game ana ka hal ko ngai ni zana khan Dr. Roding ane khan wawronga achimi ka ngai di man lo atu bank kong ko maka maka wan kan chim ko selo amasa ka ti ban to khate kan ni chu White House chunga bi an ro mi kan thailo chu NATO le US President bi an ro mi jang kan thailo G7 as a bia da chim kan thailo asena in atu hi step by step e ankal chu ke President Bush ni Saddam aphom man do ka zoro ding selo chen ke Afghanistan atuk ban to ka chu athin to ko pho atuk chu khaban to ko ro atu chu international politics asi chen Biden he zaute ka atun bi he zaute ka Washington DC ha chun US politics ha chun Biden ban pro ka honi da mu ton ni experience angi mi nam lo chu e zo lo ni zanti ni UN Security Council e draft resolution ka ma e taluk ni vote athak lo mi kha chu US cha chun success akan pi si chu mai le zong ma hen kan ma koram cha zong ma hen Dr. Roding kompal pian ni na lo ka tha ka tho te ngai chu tu he ma ka si ani chu ama long si lo in hoi kom he mo atu koram zong khasti chi do ko akal pi chu ma chu hoi kom he 20 ti ka si ni hin ma si kha Germany ni afiam nam pol kha akut ha mo chen President zong ni chun ai ka chok lai lo kan nam ka chwa dak la lo fiam nam tu ke her hi ti ati ko e ma ka si atui banking le atu ti ang achun an ma pum pak chwa ka ri lo nine e UN Security Council tha tlak nak an hang ko ti lo
ama Russia ne tha changi ama be te UN General Assembly zong chi da valo lai ma na ga be pi deu mi chu US a hoi kom atua Germany san at lai ro lo kan ti mi ne riam nam a kwat mi zong kha ro ok cha se e thajin kip tu le je da chang lai je kan thei ko lo banking lai du kha nizan ne chi mi kha Dr. Dinga ma kha ki sweet anti ma chu SWI ma ka le kha ma ka le kha triple impact ngai do in the chimro ka ti nizan kha ngoti nizan dik se Okay, ma ka zon tia khan Germany kong zong na van chim cha khan Germany zon tia khan van in hal ning lo Germany zong ram thong kan ti ko na ten ni hin ni chana energy le gas le ya khan 50% kan ti lai ma kha ro sang kha chu Russia sin in hin hu mi le man deu mi asitika zeitluk in da Germany te po zong an chol kho na ti mi khamo putum kha avan lang lo cha khan kha kong he zong pe lai khan Dr. Roding ani khan mang kan let chi ko lo ne tu le US zong nim hai le ya zeitluk in da tuan vo an lak lai ti mi kong he pe lai in Dr. Roding a chikate second achote long sla atu I Biden I strategy he be phang pan hi aman leng mang chu US allies and partners ti leng mang chu makaka Germany to US hoi ko ma se ta chun US ne ama long te to atim lo hoi ko he G7 he chun European Union he abe pi be NATO he kha ankal mi che se chu cha Germany atu ami he ka ruwa na ga cha ama lung tho de na tu ami che si do chun ka hu lo Okay kan lom se share Roding ani wang hi konga nam hu ning wang kan pe piak Number 1 Russia Putin ni chu Ukraine chu sit a China e akap chang thuat de ko chang tamara apyong le tiang in atwa lai e ram Ukraine khe akut tanga mitu kan sim bantukin Soviet Union lieu bantuk khat sha kha atim ko atwa lengbang ko tu he 24th February zinka isin kha afiang mi pakhat chu NATO asi zonga US si zonga combat warfare in anbat phom lai lo by President Biden ni zon fiang ngai na chim chang trin sa shinlin pu khan mi pina zaitin man ral kap ka hluat lai lo ate NATO ni zong khatin chu an hluat lai lo a hluat ta chun an ba phom taka chun combat warfare an to chun tat world war ta ria ka ba sit athok khasilai zeida chun Russia ke number 2 power military power si chumo asina in power ti mi hi phun ne omi hard power le soft power hard power chu military si soft power chu economic le zai kim banking ka khase ka afiang mi chu America le European Union ramkul le riat ni hin soft power kitchen sit an China ko President Biden ni Teresa Shinlin zong khan afiang tu hard power in sit a China lo nan soft power in sit a China to ke an kalpi che ma leo ase chon khatleya Germany zong khe zo thim tlat tak ase Germany khe set mu nai nga da se arama gas a chwak lo phu long lo kaka Ukraine le Russia in gas kha an mi tu na chimak tu 50% kha se khami zong kha alung lau hri lo cho cha Nord Stream pipeline number 2 kha to kha billion tam pi di in pipeline ngan pi pakhat an phau than adi ase chang chu kha kha Russia i gas kha dollar billion trillion man chok than ding mi zong kha aphit chang afiang mi chu soft power in sit an China chang be se American ni Russia bank zai kim somruk nak atam aphit chang pakhat long te atwa ri lo mi chu sweep mi tu pu zo tum mung de chim mi kha SWIFT ante sweep
ค่ะ international งวยบางงวยช่วยมุค่ะสิค่ะอเมริกันเนี่ยคอนโทรลมีสิค่ะอภิตรีเรารัสเซียนี่คือน่าสุกแล้วว่าจนอภิตรงอภิตเลยถ้ามีอภิตจนอะตอมบอมอีพอมบรรทุกสิซีปวยจนโน่จะรำดังอินรัสเซียรำชงแบงขับปักขัดมันอลุดขอติไลแล้วถ้าติกะขันขับบรรทุกินกัลเวจุดจน number one combat จนรัลกับจนอันพอมไลแล้วอาเซียน economic sanction ค่ะสังเสมันตัวอะไร number three จะตู้สำคัญทอกจังเล่นเน็ตอันปูขอคือกันดุงกุมสริกุมเรียดทรองอินค่ะอเมริกันนี่จะรัสเซียยันค่ะรัสเซียรัลค่ะยูเครนจะตีนุ่งตีไทยตุกจะ US Congress นี่จะpass จังกุมเชียร์เตกุมขัด$มิลลิอนซลีเป็กขโมค่ะกันดุงสงค่ะทรัมป์ impeach ไม่ใช่ impeach ไว้นี่อันตัวPresident Trump impeach ประคัดอันตัวนักค่ะCongress นี่$มิลลิอนซลีเป็กดิ้งส่งพิจจะมียูเครนเตรียมน้ำเลยนักส่งพิจจะมีค่ะทรัมป์นี่ telephone asset ยูเครน President สินะเฮ้President Biden เลยฟ้าป่าให้มิงเชียดมัวพาวอินแต่ยาหน้าสวยแล้วว่าจน$มิลลิอนซลีให้กันเป็กหลายเล่าปฏิมีค่าอุบริชูพาวอันตีค่ะPresident Trump ค่ะแต่ยานสวยนักค่ะสิ impeach อันตัวนักชิมดูไม่เจอกุมรุกสริเรียดอินค่าอเมริกันได้บอมจังตัวให้ขันหน้ากิตามขันบอมเขาเลยGermany จง France จง EU เนี่ยบอมเลยขัดินอันตุนหลันเลยที่ข้ากระซุ่มด้านนี้ส่วนกันดุงNovember December President Biden นี่เล็ดมาทูจังมี NDAA National Defense Authorization Act กันจะว่าจน$บิลลิอนจะกว่าเลยสอมสริจะกว่าเลยสอมกว่ารองกันEast Europeกากวยยี่สิบกับอเมริกันเจ้าจานนี่คัน$4 บิลลิอนเชียตัวยูเครนจะคันตั้มปีอัตเตลมิเสียจะอันบอมเขาไล่แต่คันcombat in บัตรมันเราเสร็จแล้วซีปัวยีเล่นเนตินปูหูดังอินพิกโซมุขันตัวรัสเซียก็จะฝากปีนอาทิตย์หน้าเขาไล่ยี่เชียจนช่วงคอมเมนต์ค่ะกับหมู่นึงเสียกันเราเสียกันลมDr. Roding kan van hal ko lai nang ma kan van hal masathan ko lai chuti sia chon nihin ni tianga Ukraine lei an dirmun an ral kap dirmun se mo zeitluk inda mepi an ral kap an thi nihin tiang dirmun nihin ni zonga khan Ukraine president ni khan Russia le zong kha achon ti thong pang zong kha thai aseข้าเตปอลกองจงอ่ะนั่นเทียบยังเดี๋ยวมีเสียจนนี่หินอันเดียวหุ่นโมรัสเซียเลยสิจงอ่ะมาเตะข้าไม่ปีสินะอัปเดตบางกันตัวดิ่งขันกันบันซอมนิวส์ตัวชนเลยไปเจอตัวเลยตัวท่าเต้นกระเจ้ามันเรามีถึงตั้งเตะกันไงตั้มปีจนที่เขาเตียกับมูจะหันจานเตียงจะนิแดงบางอันที่มีปีสองอันที่มูสุดเลยยูเครนรำคอปีจะกีบปองลีตัดสักขันเป็นกุลลองอะไรข้ามีเตียงสงครามรัสเซียตัดตาปอลีที่เฮลิคอปเตอร์ให้อันตุ่มขัดขันอันตัวขอติค่ะเฟียงมีตั้มปีอันที่เลยจนrefugee สงขัดติ้งขัดนักตั้มปูลันอันหลุดจังมั้งขับตัวกินมอลโดวาโปแลนด์ครับปกติกันcasualty ทีมีจะตั้มปีนจังไรติกระซุ่มเฟียงเป็น figure จะกระเทยขอเราโอเคผู้เจ้าตุ้มหุ่งจงนี่หินนี่ยังเดียร์หุ่นนัทให้นิ่ง news update วันตัวดิ่งกันบันซอมนี่หินนี่
zele zedik zartini chusi ko kat ko tuklo atu Dr. Roding ani avanchi me soft power ti mile hard power ti mi kong kha maka tuzana kan fanau le political science achong mi mo asilawa foreign policy mo asil international relations akwa mini chen mabe fang pa hi ka maka be karwat soft power le hard power ti cho definition ka achim ko chang ni chim ka du mi tu cho soft power le hard power ti in cha ok arak tiel tu kha pakhat kha ve Joseph Nai anti a last name cho NYE ase a first name cho Joseph ama Joseph Nai aratial mi ka karakter balbe makaka atu real thane ka ngum ngai ngai ve koram kong asizong a hin ka ka chau ka kawang nin ka ka kol ni ke ti ka mu lawe ve thaijing thong cho khoi ka di man ka chia ko lai atial tu pa Joseph Nai song kha karak tong bal kasi makaka koram kong interest me international relations interest me cha chon soft power ti le hard power ka rel phu ta kasi soft power zong ni hin rian atun kho mi ka tam piung ko atoin na ka chima chon Russia cho nuclear angai mi si ya atu Ukraine na ka cho kalak se ti sia kan chen ki foi tokin ala ko lai chen nuclear angai ti ka khan ki US song ni fak tokin avulle ru chi cheka khan chen vale chungral pathum nak thi tho ka cha homen an du lai lo he kan ma song he kan economy la tlang ngai covid dong kan boi ngai he ka me pi US me pi song ni hin chatak bi cha tha jong pek lai ka zum lo chun adang pakhat atu liawa he news kan del jiung tha via conservative le ve zeka liberal deu ti cha news chu phun hi chu me a context he the her ngai mi chu atu liu hi Republican ni bapi ngai mi anro mi CPAC te mi bi ka liu bi se khaban tok bia an chim a khan chun batak te in democrat le president kan social go la ka phu te chu cha news ka kan zo ta ke akap ni zo thiam kha bapi ngai ai ama bel te batak te in ral avun tho sia khan chun Republican zong hi president Biden an huwa khan an tang thang di go lai atu liu tu ka chu CPAC liu si cha khan ka an chim cheu si ti le kha tompal chu chim ka du okay kanalom adong nak question van hal kan du min ha cho ni hin nia Russia le Ukraine Buainak kong kan chai ban tu ken Ukraine ni NATO wa lu adu ruanga Russia ni atu ban tu ken adau nak ase hi kong a pe tlai in zaitin da nan hu ning ase ti hal kan du min ha cho NATO a hin Ukraine ni alu kho nak ngadinga han zaida alam a ti mi te kha cho NATO le zong ni Ukraine he lu adu naka hen zaituken da an welcome valai pi ral pi atho nak cha chun ti in welcome lo deu zong an ha mo san man sel rak lut ko se an ti lai da hi Ukraine ni NATO alu du ko i lu ai tim ko asia khan chun alu kho nak ding cha le alu kho nak ding cha hen zaida alam boi bai lo te in asilowa ralpi pathum chamo atho her ko lai alut kho lai mo NATO wa hin timi te kha alam scenario kan timi te kha nan hu ning van chim ding kan van som Dr. Roding ani hi ko nga nam hu ning te alam se tin an hu ning se timi te kha van kan chim to alam North Atlantic Treaty Organization he NATO he thong ka zakwa somli pakwa mingan raksang bi ase athok ka achun ram hlei ni long ase second world war adi khan zai zong asia Europe lam hi
German bantuk Russia chu cho mu Cold War athok deng bang tang e kha ram hlei ni nen rak ti mi se an rak thok me tu chu ka chim ram som thum an se chang mo kha tu a hen nau song e alut me kha ram som thum na kha Macedonia se kum thong ni le kum kul mar tha khan se kan dung kum ni ase chim du me chu NATO a chun au ba yi chin apli songa chun an let khan pen ko ti mi kha se Turkey zong kha an let khan ko Turkey zu kan thei ban to kan Muslim country ase asinan NATO a lut du ko te cha an let khan ko chu ban to ken thong ni le kum kul huan khat ni kum ma khan NATO ni song phat chat acha mi chu aspiring members ram thu phit nang chi NATO apoi wen phit nang chi ala ton ngan mya pathum kha Bosnia Herzegovina le Georgia mo Georgia chu hlani Soviet Union kha ram kha siko le Ukraine ram thum kha se chon adang ram panga jong kha mahamik sitsin ji putwe sit ji li chin ji a khan an som ton me asenan tu kachim mi Bosnia Herzegovina Georgia le Ukraine kha chu aspiring members antat mat chia mi ase tu rauhlana alut ding kha se khami cha khan Putin ni to ke Ukraine kha alut chon NATO alut hlana phen khate khan ati ama islamic ka chimban tukin ka zon Putin ni khiral tuk ding ngai khe chu adu velo ne sata khan nikum November isen kha sitat kha acha e nating ni pa mo kan rakati se Ukraine president ni hin NATO kalut lai lo ti se kan ma Russia kan kati ruang ate asena naw asau baklo Ukraine president kha Zelensky kha chon American Germany prezong kha ani tong katika NATO ni tu alut la se ti Putin ni rak rak pe asinan nga lo dependent countries the Ukraine mi pi ni an song phat ding city kha an rak let na ka sitcha nau song achu chom iske okay nakahal bantukin keima ruat nga chun tu American ruat ning European Union NATO ruat ning kha za ka let khan ko tu hlana Ukraine ram chu Soviet kutang ase zonga zei kutang ase zonga tu dependent countries democratic countries so cha aram ni NATO an lut mo Warsaw an lut mo UN an lut mo kha aram mi pi ni an song phat ding ase aram mi pi ni democratic an filmi tamara soya ni an thim ding mi kha se khami du lo tu Putin ni chu cho mi hi chu hla lai kolram asia chun anoratha bayin nong sanna khan leilung pi kan lut than atha lo tuk me se chau ya su se khunit ya su wa athong mi aram athong mi ni khen aram thong lo mi koloni an ting pai khaban tuk khan chau khet kan lut than sin ka moi he chu civilized yin chi mu mi tu leo leilung tu na chen ti hla se ti ka du mi se chu cha zai zong asia NATO ni lung chung yi Russia ni lung chung yi ati lo khamlam red tha in Russia ni Putin ni democratic ram pakhat asemi achu chomi hrim hi chu masetit ya su achon atha lo chemmi lu yin chi re lu bonga khan kho ti lo mi ka ruat mi kha arak mi he chu apoi tak me se te ka mu ning se long wa ka kan kwat se ka lo se pu zo tum hung zo ne zaitin da na mu ning se
NATO an lut kho lai mo timi kha Ukraine kha zaitin da an lu kho ning silai hi anatin mi konga an lut kho lai mo tikhachu atui Putin ni hin President Zelensky he ama pumpa khrishin kha adu lawe kha atu chu ama kha khen chu atimi ma kha pakha chu angkhat lai tia karwat chon kam khat le ya atu President Zelensky khan khen kholo asia khan chen atu hu chu be atwan le po lu kha ani tim chang lai mi pi ni se cha tia atu ban do ke independent countries ko mi Putin ni hi atu hi chu mi pi an long fak chang chon ama e ne tui upan ha song ni hin tuan te rak lut anti ve ko lai chu cha Putin ni zeitlungin da atu present hi athen lai mo zai tin da to lai ma chon ki angkhat lai chon phai lai ya chon an ma mi pi ni hin lu kho nak lam ka chu an ko rim lai ti ka zum kam khat le ru a hawe mi chu Putin ni hin tha sang pi chu angai ko na atu ampasa de o ka siro ka te Dr. Roding akha achim ye kha aram chunga ta ko economic reform hi thi tha to khu ti lo chu atlang lai chang chu cha chen atu ban to gen US le ne thul adang ni economic pi pressure win pek ti ka khin ama achunga khin ama Russia me pi chunga khin Putin wal lo na khi avan tam te lai chu ama cha jong kam khat le ti nong be thiam chu thil pan hi chu ro tia ka ro cha ni na chim ding ga har ke vaya hi thil he chu thai jing kip tu jong chim ding ha re zai mazat chu akal lai te cha ka zum chan ha ri hao okay se chu ti sia chun me pi le I comment an pek na ka hin tunai na ban chimia khan Russia ni hin atuk du taka chun Ukraine hi chu foiten alak ko lai na ti mi zon te khan bihal nak hika a hen bihal nak bantuk na tu mi umme batak ten atuk a chun foiten alak ding kha se ko unlet net in a empower military power kha aidang tuk mi kha se e atuk taka chun foiten alak ko lai na ti bantuk in khan ni hin nia atu taklo mo je ronga da atuk taklo je tluk level rong da atuk ti mi de kamo ma te kha fiang da unang kan van chim ko na ma atuk loklo a khan chan foite in lak ding in je ronga da atuk ko lo ti mi jong kamo me thali kong ha chu ka thelo nga ye ta chun na adi jemi kong kha bun chim so lo President Bush China ki Saddam Hussein ka he tai ko na in US kha da ko ral kap kha tam to kan thi be chu chun US ki economy le kha tam to kha an lak sung be kha si atu zong chu copy kha chu ama ko ta ach he cha ko chang e mo asina President Zelensky ne khan kazam lai lo he chu adau lai ati ti ka khan ani ki me thal angan pi tha jang in chun an dau kholai lo na in ze ke lai guerrilla warfare hi te ban to gen an he do thana khan chon thi sen hi chu zaim ra chu alwang lai chu ka zong chu cha chun da ko khaban to thi sen tampi alwan a khan chon atu US hi te ban to atu athong mi French hate ban to to EU le me UK hate ban to ke ma na ka he chu as kholo hita ti zong ke ava phan kho chu cha Dr. Roding ani ka ban chim to se ei har ngai thai jing je da chang lai ti mi he se pu zo tum hung kha
อันวันฮัลชับมีอุเมอตูเบียกันรัวเลี้ยวลักโลเตอเห็นUS ดีร์มุนกองเปิดไลน์นังมานี่อัปเดตซองตัวขันบันทุกอินโมไม่ปีเสนะ President Biden นี่เห็นนี่ที่ยังเห็น US จ่าเห็นใจลุกอินดาเรียนอตวนข้อที่มีเตะขาอันนี้ฮัลมีเสมา Biden นี่ใจลุกอินดารำมีจ่า US จ่าเรียนอตวนข้อที่มีเตะขาตั้มปีนี่อชุงตักทักันหูข้อเรามีซองขาตั้มปีไลจ่าขันใจนาดาอตวนมีเสใจลุกอินดาอตวนข้อที่มีเตะขาตัวนักเตะอินอัปเดตมาปีสินะวังกันชิมเข้าตัวเรากันดูเขาอตุอีรัสเซียและยูเครนก็ว่าอตุที่ยังhandle นึงจอจังในopinion polls ปักขัดปันที่ตัวจันมีติงหานาคันกับวันเสาร์ที่ก็เห็นมีปีอารมณ์จริงแล้วมีค่าอันต่ำเดียวอามาเบลเตเกี่ยกับหุ่นนิ่งจนคือกลงทิ้งไงกลงทิ้งไงนักจ้าตัวมาสักชิมิกเสไบเดนhe อามาลงเตอินตัวรัสเซียhe ดกข้าอาติมเล่าโอ้ยก้มตัวallies และ partners เสมีนี่ตัวจน European Union ขันหาข้าอวันซ้อมน่ะตัวที่ยังตลกมันนี่คือวกทาโลที่มีจูไงเตที่จนไปวกทาโลที่มี absentia สุดลำจูตัว US เตนี่ US นี่ Biden เตนี่ Security Council Resolution นั่นตัวมีกันหาตราที่นักตัวสิจูกันหาตราที่มีวกที่อันนี้ทัดเชียดกันมาหลายคนจูอันนี้ทัดเชียดจน absentia ที่มีวกอันทาโลมีก็สิจูตลกมันนี่ US เลยอาจารย์จูอินเดียที่ดิโมคราซีรำกันที่ก็นั่นคราวสิมิจูรัสเซียเห็นก็เนี่ยโดจูอาเซียนน้ำเครัสเซียตะก็หลักจูตัวอินเดียปีมันนี่ตะก็ตัวเคเวีย US เลยอาจารย์จูข้าสิว่าเลยจงปีโออเดอร์ปีเฮวันเสาร์ที่ก็เห็นตลกและอินเดียนี่ตัวSecurity Council สิมี members ปฐุมนาสินะUS และ England และFrance นะสินะอาจารย์ให้ที่เขาสิที่ก็เห็นจนรัสเซียอาจารย์เห็นจนครัวเห็นไปยูเครนก็ตุกไล่ที่อดีตเลยค่ะข้าสันค่ะถ้าแต่ทีวีไม่ก็ถูก UN Security Council meeting emergency ตัวเลี้ยวปีสิขโมข้าก็อันตัวเลี้ยวเพราะข้าคันก็เอาวัน declare ก็จะมาข้าคันจะอุลUK เลยอันชิมีนะไปFrance อันชิมีค่ะอันเบียค่ะก็เป็นไงที่ก็คันตัวจะพูดที่น่าจะถอดจะปิดก็ตัวเองใจจัดที่เวลาจงออเดอร์ปีเหตุที่กันกำขึ้นเลยเวลาตลุกเลยรัสเซียจันทันทีเลี้ยงมั่งชั่วกอรังกองเลยบ้างกันชั่วกันเทก็เวดับเบิลบีตัวมันกันรักตัวบัลชั่ว President Bush นี่agenda UN Security Council วันชั่วปีแล้ว2007จังค่ะสิตัวชั่ว Biden นี่เห็นคดีบีตลุกข้าอามาเลยวันจังอินเดียจังวันจังที่ก็เห็นเวรัสเซียจะเห็นจนถอดจะปิดไงเดียวกันว่าปูตินจะถอดปิดไงจังเดียวกันเซกันลมจุดที่สิจนดอกนักนั่นมาอะไรกับอินตัวเบียกันรัวมีชุงเห็นชัมบาวมีที่จงเขาจุดจนนั่นมานี่นั่นเสียหายมีเตเบียหัลนักปีนเลี้ยงเลยจงมาเตะเหตุชิมออกมาปีสินะทาเขานั่นที่มีจงเขาเมนี่อีกันท็อปิกกองให้ไปตาย cover นั่นดูมีเตเสียจนมาจะวันชิมดิ่งอินดร. Rodingกันบันซ้อมโอเคกาลอม top power in ใจกิมอันตุกไลราลันตุกไลกติดสังมีตัว SWIFT SWIFT มั้งคำนี้จงค่ะ global financial system อันที่ค่ะอันผิดข้อแม้นกติตัวค่ะ news ก็จะวิตัวบักกันอันผิดจังตินมีตัวนาซีปัสริตรีนักขันอารามุค่ะ
Russia Putin cha chon athi na tuk ding me ase khaban to ken an to kalai te kha ka mu ning ase chon pahni na ka combat warfare chon NATO ral kap an lut lai lo America ral kap a chu leilung to sina in let do we Putin on attack la sang ko de ram ko Vietnam War, Syrian War, Afghan War, so Vietnam tạo kia bom tôi Ukraine là cái người ta đã bom lắm kia Russia to sit in alone again and look anh bộ bằng cái chuyện Ukraine to sit up there to đấy là nhưng tôi rất là tin khi tôi luôn tôi vẫn rất tin anh luôn là hạt học Ukraine thì tôi ta chọn di sini kan guerrilla warfare tapi an kuat related ke zon tu liau he 21st generation technologies tu Russia zong he wa copy som lia sanda an kia sit koi kan dulu Russia e bolong tama in zong he ayu check tennis Russia ni ten zong he Russian loka Russia ni kuat kalau betul Moscow le kuasa beli sobat akan kami akan mungkin kita Ukraine ini tak boleh sama tempo apa okey tempo untuk lebih pilih mengenai Putin mengenai Russia ke arah apa Russia begitu sampai kaulah itu bentuk anarki Putin ini aduh sampai apa Ukraine begitu dan sampai kaulah ini kita lebih demokrasi koram azong ke Burma azong ke ani lau ko mipi ne kan du ni min ong hlaing chu Putin kan tokin let ne chu ta man se no mipi ne ken an tai ko la chu ta ke ba ko da okay come along don't know ya ko de ki ko ni ama i lar nak ding cha ti in ama a power ding cha atuk mi shim ka chu ha ka chu ke chu ka du lo chu cha ne hin he White House demonstrations an to e ka khole asik pa phone ka vakal ham ka de sanda pia nak zong khan vakal khan ka du chu atua refugee tamlak te an chok chang e kha ma zong khan bom nak pek che kha hawi ma ka zong khan Hazang cho che use dem protest to na zong he itel che use hi ban to ruwa na ang mi Russia President Putin ban to ruwa na ngi mi hi chu kan dau ding city kha pakhan na ga chim ka do atu ban to e crisis o liwa wa hen political science hi via a class tak lak zo lo zong ma na kin cha pat tak te rel a khan jon atu ban to ga hen kan fale international relations na political science achong mini chon hi ban to ka hem tha te hi khize ka ti lai chon a hin thok nak tampi ti kha karot phone e asai avasi zong hana Security Council resolution an ban to ai taluk ni Russia ni a vote low ma changa khan chun
cái chỗ Biden ni diplomacy hi về experience anh ấy mi chiang mong be asihi cái gì Putin ama pung bak cha zong a hin ka thopi chang ka ti chang kha wa te si sa la cho kan chei a kha pakhat a kiak chang mi khe ka ru ho chang Putin chu tu he a Russia pi ka chang lai lo ama Putin ki ma kha kha si sinan politics chu thai jing zong a phun dang pi a thlen khom kan ni koram e movement cha zong a hin atu ban to gen US le taluk hi ani nai deu asia hin chun ruat chan nak hi deu tia ka ruat e azai si jong hana apapi big cho president Ukrainian president ni kazam lai lo kan me pi cha kathia kanuna atimi bi phang kha mi pi sin bak atang e kazam lai lo atimi bia kha ma kha kha ho popo ni kan upat mi se kan tiza mi si khaban tok lungpun ni khan chon nuclear zong atai ko lai tia ka sung e ka long kanalom tok thing than e tu zan chana angkan zo tu nan di lak chunga kanalom e he ka hen religious and political voice pace follow atu mi san ha se like atu mi san ha se nan chunga kanalom atu ri lo mi zong ni follow zong rakan tu ramu timi te zong khawan som chi kan du na atu liu bo ruak cho kan lai thlang kan koram bo ruak chapi ni kan thai liu banduk asi cha atu liu he kan leni an khan mi vaw rong tua hen a ho po ni focus deu ase khaka le kap deu tua khan kan focus deu cheu na chu cha chun keima zong ne life kha nak ti ban tuk te biak nak le zonga issue tampi kan nei ko na te khan atul yo kan ram dir hun asi ronga khan khaka le tu kha kawan focus deu kawan tu alo na kha se samhan se lo valai chung thil sining hoi in kan pala zong anaman asia chon du sa da te in life zong he kan tu alang mangding asi cha khan follow like te kha rakan pe kho zul kho rak an zuam thamu timi te zong khai kam hanin hen van som chi kan van du phone na kan pa le hi kharu har tak tak an se cha kan rel sa so mi hi cho bible cha kan reli achung adu nak kan lungfian lo mi ban tuk khe nai ngai ji kong ha charak se ve tu zan chan zong an nan thei mi kong nai ngai ji kong thuk ta tak ken me pi cha se har nak tak tak en nang kan share mi chunga hen kan alom tuk hring than mai le zonga ma he nan man lo tak tak free te in me pi cha nan chan nan pek ton mi ka mu ti ka hen keima personal in hen kan pa le he respect upat kan pek bak na te mi kha ban chim ka du chuti sia chen he ka hen Dr. Roding azong next 20 minute tari chun next meeting anei than ding asi cha hivialin tu zan kan chan kan dong ta ri lai mai le ya ru ding sia chun beru na kan nei than te lai hivialin zari se lo zo tu di lak chunga kan lom chan ang kan pe tu kan pa le pan hi chung zo kan lom chen ni dam nak nun sau nak an pe ram kon ha se bye amen kan lom tuk okay san ta kan put than lai ka lom okay